Ya kini kejelang menpelapai ba ya kini Jaka Bret Niut la penlong Youth Cultural Center kom Village Community Hall nongkrem hakaji don lang kirurang ba bat kumjuru kino lam jong ke Ntoda. Kani ka diksin ke peningkong blale kum kani ka kambat la kermen ba lengba jong kani ka snong nongkrem kan sanang pau nam susu la dadon ke jingkhu ke jingsuba hapo snong hapo thau. Kuman cukudo hakipor bermensua la subu da kikho andai tang supoi uslap kini kikho bunsin kipun no andai langba jong kini ki Jaka Bret Niut ki badai da ki plastik kanirap sibun khamtam hakakhoi ka suba jong ka snong ka thau. Nongkrem Taxi Owners Drivers Association nga palagpad ba namda kini ki dasbin. Ama panutur ba ki parlok Taxi Owners and Drivers Association ako nongkrem ba bunsin ni junang ba saway ki pandai jimot hak kaban kumno banyo kamay kapabuan. Andai sutanat ba mabe bidan dakaway kecimpan. Bat nangay siyam ba tamba jong kanay kecim yat dantay kecim hay kan penong ya banlang penslur ya hay ba pinle ikikam piwaha na banta kabha kamyat bat habang nangay bidan kabanta kabapay hisim ban kanto ikisnong kathaw nga natin pabuhay bahmatam ban kasiyan nalang tayo. Hakju opor hakani kesengi ka nongkrem Youth Development Organization kala penlong ke jinglang pun kuburom iki samla puli ki bapas bah ki exam pe. Hakate ke jinglang ka baladon langru da UMLA ka thain ba Lambor Malngaing nang tau block development officer ba Roni Walang la samru ya khusnam kerpang ka samla I dari kor warshong ka balayo ka dan third position hakai high secondary school living certificate. Para to hakani ka por Sotanat I samla I dari kor warshong nga kami danti bakani ati ka awat ka bakar nga nang kanay matat kanay ati ka awat ka bakar ko iyo but nga kwa to score hat-trick nga kami tayo ta but nga omro ikine ba mo pero nga kwa pagkinyo ju awat kumayo at ida record. Kata di ka mga ki challenges